هنرمند و موزیکژن کرد روژاوای کردستان صلاح عمو به درجه هری باش ماستر لزانینگاه موزیک ویانا لسر موزیکا روژاوای کردستان به دست خست. جخوا بش موزیکا گلان لزانینگاه ویانا نوهاتیه وکرن و صلاح عمو یکم کسه که دزانستین موزیکا گلان دا ماستر چیکر. تزاوی لسر موزیکا کردی لسوری بو تیدا بحثا موزیکا کردی ده 100 سالا بیستان دا دکه و لسر ناسنامه و تایبت مندی هنری شوازن هری گرینگین موزیکا گلیری و گوهرتنین که دوی دمه دا تیرا درباس بونه را دوسته. صلاح عمو پیمانگاه بلند یا موزیک لشامه تمام کریه و مامسته کلیجا پرورده موزیک بو لزانینگاه حمسه. سال 2007 کوما موزیک به نام جسور آوا کربو و بشتاری گلک فستیوالان و چالاکیان بو. سال 2009 کوما وی یا موزیک ارمنستان خلاطه هری باش ده موزیک ده دست خواه آنی و صلاح 17 سالن لنمسا لباجار ویانا دمینه. هنرمند و موزیکژن کرد صلاح عمو ج باجار ویانا میوانه منه. صلاح بخیراتی سرخیره به ماستراته پیروز به ده بحثا چه هنر روژاوای کردستان کرد صلاح؟ چه تایبتمندی هنر موزیک روژاوای کردستان هیا؟ ایوار باشه دلخوین ایوار باشه تماشاوان مجا سپاس کم بوم بانداری و در فتح بگو از زبده قالت ماستر خوب کم تایبتمندی موزیکا کرد سوریان به شپا بهتر من بالکشان دیه سر تشتی می تایبت یعنی چه جمع هیا وک موزیشن چه تایبتمندی موزیکا کردی چه فقط اوتاوی موسیقى عربی هیا چه ملت کرد چه جمان هیا تبي وقدبي جو نكاري بون ستراني خب لأهنجها المدرسة اليونيفرسيتي بخوين تبيولوجي تاي من دي كوان هي زنجين بونا موسيقى كردي هي شخود دسبيكا ساليا بيستاد دنگ بيجيبو ستراني دعوتا بون ستراني بركار ستراني زاروكان ستراني مولدا أفشيرو كشاتن جوهرتين جسدمني سياسي جسدمني عبوري صدمني بوليتيك قال كيف از بهتر سر سيم جارين سركا سر كرد سوري دماستر خد اخذن جواكي ديروكي وموزيك وشلو يعني تاثير وان هبو وشلو موزيكا كردي ايرو روشاويتشي يعني كي هنرمندي جو رولك باش ليستن دي موزيك يعني موزیکا کرد سوری تایبتمندی اوی جدای براستی درگو آنان کردستان و حریم کردستان بیشتر یونیورسیت هنر موزیکا کردی زمان سر بخوانه وقت زمان بس کرد سوری روژاوا نوسایه فجبولو تایبتی آوان هیا جو موزیک شماره نتنه تشتکی وقت به کیفیه تشتکی گریدای بهویه وان وک ملت بپاراستنا کردیت وان صلاح مثلا تشک بالا مدکشینه سدیست هنرمنده کی پروفسیونالی موزیکا گالری البشن دنیان کردستانی وکا گلکی الپیش به مثلا موزیکا هریما مردینه موزیکا سرحده مثلا شاکرو هيا افانا هنرمندين دنگ بيجن قالكي مثلا عفضال زينكي هيا دنگ بيجن قالكي بنافو دنگنو هنروان موزيكا يعني جي دنگ بيجي وان باندورك قالكي مزن لبشن دنيين كردستان جي كريا قبل الروجاوي كردستان بربتشافا تيديتن كلاسيك بربتشاف تيديتن يعني انا تشتي تايبت منديا كردان هي الهرشا برشي كردستان ويا تشتي كبري وقدوي تشي قولي كولينين برين سب موسيقى كردي شبوي تستيد هاتيه نويستن مثلا د سالين 1965 دا ديتر تشريستنسن بحسك المانه دبي كردين هرشا برشي كردستان دندش دسن في موزيك جمان هي دنگ بيجي وستراني دعوت عمتها وكذا لأنا تشيروكا سينورا تشيروكا كنها لبلي وك موزيك
شاكر ولا تشد استران قريلي جم هرشا ترشيب استران تشتني وقت بيجي أمكارن بيجن وكاب هي افتشتانا ياگو رنگی أمكارن بيجن موسيقى كردي شد که هويا موسيقى كردي شد که ايدنتيتاوي شد که يعني طيب من دیا کردین سوریه دو موسیقی ده پشتی سالن هفته چه بود دنگ بیجی يعني زيدا للجمع وككو ببيش نكتبه للروش أفاي كردستاني از چه بيجم نانو پیش نکتی موسیقى کردین سوری براستیل پیشه و هنرمندین کرد سوری رولك برمزن لیستن حياة دانا موسیقى پوب جیده يعني از بحثا دنگ بیجان دکم صلاح دنگ بیجی چیرو كتنه كتب بخوين چیرو بغريداي بنارينا جواكي يعني مثلا انا بيج لديار بكر مثلا مالي دنگ بيجا هبون راست قهوه خانه وچيرو كانوا الجمل رجعوا چيرو كدنه بو اف چيرو لودا بو الجم وقت به مختار بو باجارا بو بيتر غريداي بروشك جواكي ل بس لما مثلا ديار بكر چيرو كدنه بو روشا موسيقى الباجاري مزن حكي جداية الجمع رجعوا كردستاني حبك روش جداية بيجا مثلا العفرين حبكي بيتر تايبت مندياوي بيتر از بينم يعني الجوري الكولينة ومكرية الجزيرة أم كارن بيجن أم امتدادا دشتا مردينينا لكونا يجيولو قريدانك ما هي تايبت مندية بس أم بيجن نانو الباشا ام وقت ملتي كرد سوريا دختا سياسي سرما بيتربو ام ناس بس بون بزمان خو بسترين ام ناس بس بون افج تاثير عليها قلت قلابه تشيرو كده ماستر اخذ يعني بس ام براستي تبي هر تشتيجي از دبينم موسيقى كردين سوري قالك تايبتا منام قالك باش شكرنا موزيسفاني برمزن محمود عزيز شاكر محمد علي شاكر محمد شيخو سعيد يوسف آرام ديكران ما رولك برمزند موسيقى كردي لستيه براستي وإيرو روجي يعني درباس كرنا سينوري روج آوابو تفيجو ميديا كردي تنابو تلفزيون نبيان نوتيدا نف ميديا تبي شيء وحاجة خلقي ببيست أم شتكن شناعة شتكن راست تأثیر وان لبشن دنیان کردستان جی بگمان چی بود دست تسا و مالتا و گلک سپاس صلاح عمو هنرمند و موزیک جن کرد ج ویانا میوانی ببوی